مرۆڤێک زێدەتری نیف سەد ساڵەیە ژیانە خۆ تەرخانی زانست و ڕاستیە کردیە. لە جیهانێ مینا زانایەکی civaknasiyê mezin tê hejmartin. Nijadperestên welatê wî mîna dijminê gel lê dinerin. Weke baca gotina rastiyê zêdetirî 17 salan ji temenê xwe di zindanê de derbas kir. Her giravekî Kurdî dî li ser her çî girabê hanî dawa payex be miletekê xwe bida ve qizê miletekê xwe bida û hoşyarî kirdoto. Berhemên wî çend lêkolînên akademîk û 36 pirtûkin ku piraniya wan li Tirkiyeyê qedexe bûne. Yekem kes ke em azayetiyên wan, yekem kes ke em bîra wîcdanî mirovaneyî li nav kultûrî Tirkiya bilaw kirdewa İsmail Beşikçî bû. Mamoste û zanayê Tirkiyê mezin İsmail Beşikçî bi lêkolînên xwe bi helwestên xwe bi rastî û belgeyên zanistî rûbirûyî siyaseta înkarkirina Kurdan dibe. Zanyarekî wek Beşikçî ji bûna Kurdan xizmetekî wiha bi rûmet û dûvedirêj û ku cîhanê da jî cî girtibe yekî dî nîne. Ji desthilata welatê xwe re dibêje Kurd hene, ne Tirkên çiyayî ne. Zimanê Kurdî jî heye û ne tevlî heviyeke têkdayî ya zimanên din e. Doza Kurd qet bi siyaseta înkarkirinê nayê çareserkirin. Beşikçiye rezalet! Musa'yı Kurdistan'a! Piştî salên zindanê Beşikçî di bin guvaşa çavdêrî û sînordarkirina azadiyê de dijiya. Li beramberî rola berjewendî xwaziya welatên Ewropayê bi taybetî İngîltere û Fransa li parçekirina Kurdistanê de weke helwesteke protestokirinê Beşikçî biryar dabû ne ji bo Ewropa ne ji bo Kurdistanê sefer neke. Piştî damezrandina weqfa Beşikçî guherînek divê helwesta wî de çêbû. Lewma di bihara sala 2013 de yekem derketina wî ji Tirkiyeyê bo başûrê Kurdistanê bû. Ev seredan çi ji bo Kurdan çi ji bo Beşikçî buha wateyeke wê ya mezin hebû. Em carê yekem carekeva dê de derve bi azadî parçekî Kurdistan dibîne. Ew umêdî waye Kurdistan bête dewletî serbixwe û rizgarî bêt. We hemîşeş piştgirî li meseleyê Kurdî kirdowe û îşeş her dêkat. Eşek bûye lew kesanê ke li halûbercî Tirkiya da dakoçîker bûye li nerîtî pêkeve jiyan li mafî gelî zorlêkirawî Kurdistan li Tirkiya. Di roja ez li Kurdistana azadim. Bi pêşketina Kurdistanê serfiraz û serbilind im. Min ji wê yekê moral û hêzeke mezin wergir. Ziman û fena gelê Kurda bi alîkê biriya humanîzmê, aştîxazî û hevkariya milleta. Doktor İsmail Beşikçî di heftê kanûna duyem ya sala 1939 de li navçeya İskilip li Çorumê ku li bakurê Tirkiyeyê ji dayîk bûye. Dayîka wî Zahîde, bavê wî Husnî her du jî Tirkên misilman bûn. İsmail biçûkê mala xwe bû. Xuşkeke wî heye bi navê Satiye û du birayên wî jî bi navê Mehyedîn û Wesfî hene. Li zanîngeha Enqerê zanista siyasî xwendiye û sala 1964 piştî xizmeta leşkerî bû mamostayê alîkar li beşa civaknasiyê ya zanîngeha Atatürk li Erzurumê. Bu konuyla ilgili pek çok anı söz konusu olabilir. Örneğin 1963'te asker... Divê derbarê de gelek bîreweriyên min hene. Wek mînak di sala 1963 de dema ku ez leşker bûm li navçeya Şemzînana Colemêrgê li ser Sînûr li rûbarûka Şemzînanê ez li xala 0 a Sînûr bûm.
پشکنین دهات انجام دان و از جی تیده بشدار بوم. به صدما در بازکرنا سینور جالی پیشمرگه و هشیاری دانمه. لیبله من جا آخافتنا پیشمرگیان تشتک فهم ندکر. و دمه دیگه آمده سربازه که خلک آرپاشه قرصه هبو. گوت از دکارم باخوم. به پیشمرگیان را دست به آخافتنی کر و من دید دو آخافتنی دا گلک به حسانی جه فهم دکن. و دمه از تیگی هیشتم که ما سینور در باز کریه. دوان سالان دا لانقره و لزانینگه هان دوشانان دا دگوتن کرد تنیه و هر کس ترکه و کرد جه فهم ناکن. کرده کی آلیه کی چیا جه آلیه دنه چیا فهم ناکه. زمان کردی والایه و تشتک نینه بناو زمان کردی. لی در راستیه ده کردکی خلک بارزان و کردکی خلک آرپاش قرصه به حسانی جهفته دیگه هیشتن. دنابر هر دو هریمان ده هری کم 600 حتی 700 کیلومتر هیا. تجاری او بیرانینج بیرامن ناچه. کاتێک کە سەرباز بووە لە ناوچە کوردیەکانە ئەوەی وەرگرتووە کە کورد نەتەوەیەکە لەژێر دەستی تورکیایە زوڵمی زۆری لێکرێ زمانی قەدەغەیە کلتوری قەدەغەیە ئەمانەی هەمووی لای خۆی کۆ کردوێتەوە و دوایەوەی کە وازی لە سەربازی هێنا و کەوتە ئیشکردن دەستی کرد بە بڵاوکردنەوەی فکری خۆی و هەروەها لە ڕێگەی ئەو کتێبانەوە کە نووسوێتی بەرگریەکی زۆری لە قەزیەی کورد و لە مەسەلەی کورد کردووە. ئەو کتێبی یەکەمی کە دەرئەکات بە حسابی خۆی و فعلەن واشە ئەو دیراسەیەکی ئەکادیمی کردووە لێکۆڵینەوەیەکی ئەکادیمی کردووە لەسەر خێڵێک لەو خێڵانەی کە لە باکووری کوردستانەژین. دوایی کە لەسەر ئەمە تووشی گرتن و زیندان و ئەم شتانە ئابێتەوە ئەو پرسیارەی لە دروست دەبێ ئەڵێ باشە بۆ سیستەمی زانستی لە وڵاتی ئێمەیە ناتوانێت زانستی بێ. ئەگەر بتوان زانستی وایە ئەوە ئەو واقعی کە هەیە وەکو خۆی ببینێ بۆ ناتوانێت وەکو خۆی ببینێ. لەسەر ئەمە دەست ئاەتە زنجیرەیە کتێب لەسەر ئەوەی سیستەمی زانست لە تورکیایە چییە؟ خزمەتی چی ئایدۆلۆژیاگەکە بۆ یعنی زوڵم لە دوورترین دوورگەی ئەفریقا ئەبینێ دیراسەی لەسەرەکە کەچی لە پەنال وتی خۆیەوە کورد کۆمەڵ کوژەکرێ نایبینێ. د ساڵên شێستیدە یەکەمین لێکۆلینە خۆیان ئانترۆپۆلۆژی ئەنجامدا و تایبەت بوو بە ئێلا عەلیکان و کوردن. ساڵە 1967 دەما و ئەف لێکۆلینە خۆ پێشکەشی بەشە زانستên سیاسی yên زانینگەها ئەنقەرێ کرد گەلە کەس نەڕازی و هێرس بوون بە تایبەتیژی کەمالیست و کەسێن و ڕشت بوون و تەنێ لە تورکیە تورکەنە. هەبوونا کورد تێ ئینکار کردن و زمانê wan tê înkar kirin û hemû tiştên wan tên înkar kirin. Divê mirov ji bo zanîna vê yekê tê bikûşe. Di rewşeke wiha de pêwîst e Kurd xweperest be. Pêwîst e baş bizane naverûka netewperestiya Kurd û netewperestiya Türk an netewperestiya Kurd û netewperestiya Ereb gelek ji hev cudane. Wek mînak netewperestiya Türk li ser helandina Kurdan dixebite. netewperestiya Ereb jî bi heman awayî ye. Di nava Kurdan de hebûna nasname û xwedî derketina li kultur û ziman netewperestiyekî baş e. بەشی کچی وەکە سۆسیۆلۆگێکی bi درێژاهیە زێدەتری نیف سەد ساڵێ li civaka Tirkiye û Rojhilata navîn mijûlî lêkolîn û damaliştina maskeyan bû. Pişt û penaya wî rastî û tenê bihaya cihê baweriyê li ba wî zanist e. Lewma tu çaxî girtin û ji kardûrxistin û tew gefa kuştinê jî nebûne sedem ku ew ji bîr û baweriyên xwe poşman bibe. Mijar û naveroka pirtûkên wî rexnekirina îdeolojiya fermiya dewletê ye. Derewîn derxistina wê têgehê ye ku bangeşeya wê yekê dike ku hemû dîrok ji Tirkan dest pê dike. Hilweşandina îddiaya wê yekê ye ku zimanê Tirkî dayîka hemû zimanan e. Redkirina siyaseta nehêştina Kurd û Ermen û neteweyên din yên Tirkiyê ye. Şîrovekirin û mehkûmkirina cînosaydên dewleta Tirkiyê ye. Beşeke zêdeya pirtûkên wî taybetin bi doza Kurd ku bi dirêjahiya dîroka dewletan û ya Tirkiyê yek ji mijarên herî qedexe û metirsîdar bû. Vê mijarê car li pey carê beşîkçî rûbirûyî zîndanê kiriye û hukmê zêdetirî ji 100 salan zîndankirinê li ser wî ferz kiriye
کو 17 ساڵ ji temenê xwe bi rastî jî di girtîgehên cuda cuda yên Tirkiyeyê de derbas kiriye. Parêzer Şerafeddîn Kaya dibêje, di rûniştinekê ji rûniştinên dadgehkirina Beşîkçî de dadger ji Beşîkçî re dibêje. Em bi belgeyên zanistî dibêjin ku gelek bi navê gelê Kurd nîne, ew gelê ku tu behsa wî dikî Tirkên çiyayî ne, ew kesên ku te xapandine cudaxwazin, pêwîst e tu li vê rastiyê mikur werî û poşman bibî, wê çaxê em ê jî dev ji te berdin. Beşîkçî bi hêrs ji dadwer re got, dadwer ne kesekî zanyar e, tenê îdeolojiya dewletê dimeşîne, îdeolojiya fermî jî li ser bingeha çewtkirin û xapandinê ava bûye. Di wê îdeolojiyê de pêkan e ji sifir re hesin bêgotin, çimkî nirxê ziman hatiye winda kirin. Lê ez wek kesekî zanyar nikarim ji sifir re bêjim hesin, min gelê Kurd çê nekiriye, gelê Kurd heye û dijî. Ez fêm nakim mirov çawa dikare hebûna miletekî înkar bike ku li ber cavên mirov dijî. لە دوای ئەوە کە گیراوە حکم دراوە بۆ 12 ساڵ یەکەم جار تەبعاً دوایی بە عەفواتێک بەر بووە کە هاتۆتە دەرەوە دیسانەوە کتێبێکی تری نووسیوە جارێکی تر گیراوە حکم دراوە دیسانەوە هاتۆتە دەرەوە کتێبێکی تری نووسیوە یا دوو کتێبی تری نووسیوە دیسانەوە بە درێژایی ژیانی ئەمە ئیشی بۆ ئەم کابرایە هەر وازی نەهێنا. Kesê ku Beşîkçî carekê dibîne qet wî ji bîr nake. Ji bilî hevrê û xwendekarên dema zanîngehê, salên dirêj yên zîndanê wêneya berxwedan û hêza vî mirovî li ba bi sedan kesên din li şûn xwe hiştiye. Di serdana Herêma Kurdistanê de li otêleke bajarê Hewlêrê bi rasthatin parêzerekî Kurd yê ji Bakur dibîne ku beriya 15 salan di dema seredanekê de bo zîndanê Beşîkçî dîtibû. Kurdistan 1700 ئەو لە ڕووی زانستیەوە بۆ ئەنجامە گەیشت کەوا کورد هەیە و کەیانێکی هەیە ڕۆشنبیری و زمان و کەلتور و ئەرزی خۆی هەیە هەموو مافێکی هەیە هەروە بڕای وایە کە لە سەرەت کورد هەمیشە مقاومەتی کردەوە هیچ وەخت نەتوانێت ژێر دەستی بێگانە. شارستانiyên kevnareyên Kurdistanê û şûnwarên wan beşek ji lêkolînên İsmaîl Beşîkçî bûn. Çaxê ku zanayên dewletê li gora îdeolojiya sepandî dîroka Mezopotamyayê têk didin, Beşîkçî bi belgeyên dîrokî û tekkeskirina zanistî bersiva wan dide. Daxwazê ji wan dike xwe ji wê wehmê rizgar bikin û dûr ji propagandayên Kemalîstan bi çavekî zanistî û serbixwe li rastiyan binêrin. Geşta wî derfeteke baş bû ji bo ku ji nêzik ve paşmaya wan şaristaniyan bibîne ku ji dûr ve ji şêniyên navçeyê zêdetir ji wan agahdar e. شخصك وصل بما مهمة اشتركها بيت يكون روشنبير عالم سياسي دفاع ايش حقي كردات كت قالك بما مهمة ايرو قالك اقاماتيا بيت العالشي دەبێژتن ئەس سۆز و پەیمانت خۆ نوتکەم کە بمینم سەربیر و باوەرێت خۆ و گەل خوداوەندێت
İşte güneye gittiğimiz zaman arkadaşlar öyle değil işte gayet güzel bir yönetim. Niha ji Kurdan re wihatê gotin ku Kurd milletekî paşketîne û ber bi pêş ve neçûne û eşîr û şêx û seyîdin nikarin xwe birêve bibin û pêwîst e dewleteke modern wan birêve bibe. Ew jî gotina îdeolojiya fermî ye. Dema ku em diçin başûr em dibînin hemû ew tiştên ku tên gotin ne wisa ye. Rêveberiyekî gelek baş heye. خدا رحمه خال شهید حلب چه و تمام شهید کرد و کردستان میکه Gösterilmesin bu koya uçima baran İnsanlar normal bir hayat yaşıyordu. Farkında değiller. Sali rabardu zavacı. Ama numuza ceten lava. Her timtê gotin li Kurdistanê di sala 1988 de li Helepçê 5000 Kurd hatin kuştin. Lê ji sala 1983 ve Kurd bi çekên kîmyayî têne kuştin. Kuştina Kurdan ev demeke dirêj ku berdewam e. Wate kuştina bi çekên kîmyayî ji sala 1983 ve û heta sala 1988 hejmara qurbaniyên wê gelek ji 5000 zêdetir e. Elî Hesen Mecîd çi digot? Digot em dê Kurdan ji reh vebînin derê. Tevî wê yekê civaka navdewletî karvedaneke pêwîst encam neda. Beşikçi ez her gav dibêjim vîjdana mirovatiyê ye, namusa zanyariyê ye, serbilindiya rewşenbîriyê ye. İsmail Pêşikçî lew piyawa gewraneyê ke mêjûyê Kurdşenazî pîva ket. Dikarim bêjim di Tirkiyeyê de heta niha însanekî aha fikrî û îdeolojîk teorîsyen derneketiye holê. Gekê İsmail çam mîna ku Francis Fanon teorisyenê şoreşa Cezayirê ye. Gekê İsmail jî teorisyenê şoreşa Kurdistanê ye. Ew zîndanyanê ke bi serî da birawe bîjmêrîn 99 salî hel li ber dozî Kurd berasî bi serî da sepawe. Min zor ştî lê fêr bûm. Tenanet lêreke îstibasiyan kirutiyan roşinbîranî Kurd ew kate basî dozî Kurd basî pirsgirêkî Kurdiyan nedekird ew basî dekird bi wişey Bakur, Başûr, Rojhelat emane li layên mamosta û rastî kewte nav dem nûseran û bitwanim bilim xelkî Kurd. Gelek xelk roşinbîr, nûser, akademî aynî zulmiyan bînî weke li Kurd kirawe. Belam li nav hemiyan yek kes em helbestê hebû ke ew jî İsmail Beşikçî ye. Sala 2011 grûpek ji rewşenbîrên Kurd li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê dezgehek bi navê İsmail Beşikçî ava kirin. Armanca dezgehê lêkolîn û çalakiyên kultûrî ye. Damezrêner ji van kesan pêk dihatin. İbrahim Gürbüz, Talatî Nanç, İshak Tepe, Abdullah Baran û İsmail Beşikçî bi xwe jî weke damezrêner û serokê Rûmetê navenda sereke ya Waqfê li bajarê Stenbolê ye. Beşikçî nêzîkî 6 sala Portugana hemû kom kiriye, berhev kiriye. Nêzîkî 20,000 Portug heye, 3000 cilt kovar û rojname heye, gelek belge, bilgi, arşiv, dokümant heye, gelek name heye. Vana me niha çareser kir, binê Waqfê da heftê Ocaqê Vakıf ava bû. Destpêkê sernavê Beşikçî li kolîna Pirtûkxane çêbû ve Pirtûkxana niha vê Pirtûkxanê da ew lêkolîner îstîfade dike. Hemû dünyayê de lêkolîner tên ve Pirtûkxana da îstîfade dike. Ev koleksiyonekî pir dewlemend e. Li Tirkiyeyê de koleksiyonekî Üstad Tune ye. Şerî İsmail Beşikçî legel Tirkiye li ser dû şite. Yek li ser zaniyariye, zanistî. شوارشەوە ئەوەدا لەسەر مەسەلەی کورد ئەو کە چاوی کردوەوەتەوە خوێندوێتی تورکیا ئینکاری وجودێتی کورد دەکات
ئەڵێ زمانی کوردی نیە وجودی کوردی نیە هیچ شتێک نییە لە تورکیا ناوی کوردن. Kürdistan hayali burada gömülüdür. Divî karîkatûrê de resmî ciyayê agirê ya gewre û agirî ya giçke beynê her duwan de mezarek gorek çêkirine û li ser nûsînek heye ew Kurdistana muhayyel lêre gorkiriye hatiye gorkirin. Fırsatım بدأت Pelaji İsmail Beşikçi bu Methafe Cilahatı Kurdistan. Pelaji İsmail Beşikçi للثروة الساماني هم السلطان عثماني كان بنا الاختراع والثروة الساماني همو أو كونسبسيونا بروزناني ديمقراطي لتركيا بقيمة كا جيانيا وبياوان همو يخسر زندانوا وبقيمة ترا لهمو أو مفهوماني ديمقراطي كتاكو يستواز رجياني أو بياوانا هلن لە هەر جیهێکی کوردستانê bi hezkirineke mezin hembêza xelkê ji Beşîkçî re vekiriye. Ew hemû şanaziyê bi wî mirovî û helwestên wî dikin. Lê gelo dem nehatiye rêza Kurdan ji bo Beşîkçî ji asta sembolî ji bo asteke kûrtir bêve guhestin? بێگومان بێشکشی ڕەمزێکی گەورەیە نەک هەر بۆ ئێمە بە تەسەوری من بۆ هەموو مرۆڤایەتی چونکە کەسێک کە ئەوەنە خاوەن ویجدان و ئەمەنە خاوەن مەبدە بێ ئەوەنە ئازادی خواز بێ و ئەوەنە مرۆڤ دۆست بێ بێگومان ڕەمزە بۆ هەموو مرۆڤایەتی بەڵام بۆ ئێمەی کورد لە هەموو کەسێ زیاتر ئێمە هەر ئەمەی ئەبینین بەداخەوە بێشکچی نووسەر و ئەکادمی و مفەکر نابینین لە کاتێکە ئەمای دووەمیان زۆر زۆر گەورەترە لەوەی یەکەمیان من پێم وایە کورد دەبوو یەک کاری کردایە وەکو چۆن ئێستا ئێمە خۆمان پەنابەرین لە وڵاتانی دەرەوە سیتیزنیان پێداوین من پێم وایە بێ سیتیزنێکی کوردی بدرێت بە مامۆستا چونکە بەڕاستی خزمەتێکی یەکجار زۆری بە لەتەوەی کورد کردی پێش هەموو شتێ جارێ بێ هەموو کتێبەکانی وەرجێڕێنە سەر زمانی کوردی یعنی یەکەم شت ئەبێ خوێنەری ئێمە خەڵکی ئێمە شارەزا بێ بەوەی کە بێشکچی چی کردووە چی وتووە ئەمە هەنگاوی یەکەمە هەنگاوی دووهەم بە تەسەوری من زانکۆکانە ئەکرێت ئەنێ زانکۆکانە لە بەشی زانستە سیاسیەکان و زانستە مرۆڤایەتیەکانە ئەکرێ ئەم کتێبانە دابنرێن وەکو ئەو سەرچاوانەی کە پێویستە خوێندکارەکان بیخوێننەوە ئێزانم کوردستان چێبێ ئازایê ئالا وێبێ ئێدایە اتفاقە وێبێ ئێزانم کوردستان چێبێ ئەزانم کوردستان چێبێ ئازایê ئالا وێبێ ئەدڵای اتفاقا وێبێ ئەزانم کوردستان چێبێ ئەزانم کوردستان چێبێ ئازایê ئالا وێبێ آشیت اتفاقا وێبە زانم کوردستان چێبە ئێزانم کوردستان چێبێ تاوێ کەلامە وێبە جاوێ عالەمە لێبە ئێزانم کوردستان چێبە ئەزانم